Hello, ndabasuhuje mwese abakunzi ba channel Mutabazi Official, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza guhaha mukaronka, mbifuriza activities zanyu zose murimo kuzirushaho kugenda neza mubifashijwemo n'Imana no gukora hamwe n'Imana ibibafashijemo. Rero nkaba ngarutse nanone kugira ngo tubashe kuganira ikibazo cy'abana biwacu, ikibazo duhura nacyo abana batoya bapfakara bakiri bato hanyuma bagasigarana n'abana. Tuvuge murabona intambara yateye iwacu, igihugu cyacu kirasenyuka, imihanda irasenyuka, abantu bagira gute, bahura n'ikibazo cyo gupfusha abantu, cyo kubura ibintu nk'ibyo nk'uko namwe mubizi ndashobora kandi kubisubiramo. Noneho hanyuma tugasanga abana, icyo nshatse kuvuga n'abana bapfakara ari batoya bagasubira kandi bagasigarana abandi bana, bagasigirwa abana. Iwacu murabizi hari kaca abantu bagiye bashakwa bakiri bato, bagashakwa bakiri bato, ugasanga umwana afite imyaka 20 cyangwa se 19, hanyuma ukaza gusanga ageze ikibazo arapfakaye afite n'undi mwana, bakamusigira nk'abana nka 2 cyangwa se 3 cyangwa se 1. Iwe wenyine ageze kuba umwana, asuye kandi kuba asigaranye n'abandi bana bari charge yiwe. Mu by'ukuri bantu b'Imana, icyo nshaka kuvuga nje ikintu kimba ku mutima rwose, buri genda kivuga buri gihe, kandi Imana irusheho kukibumvisa, Imana irusheho kugira gute kugira ngo mubashe kucyumva. Umwana agenda agashakwa akiri muto, nk'uko mubizi, yabara gushakwa akiri muto kubera ikibazo twahuye na ciriya, umwana akaja ko gutabara, umwana aje gutabara wasanga arapfuye, hanyuma agasiga umudamu wiwe nawe ari umwana ukiri mutoya, ugasanga arapfakaye akiri mutoya afite imyaka 20 cyangwa se 19, none ugasanga asigaranye n'abana asigiwe b'imfubyi. Icyo nicyo nshaka kugira ngo, icyo nshaka kubumvisha kugira ngo duhaguruke tubafashe. Icyambere ageze gupfira ku rugamba, isi w'abana asize umupfakazi, asize kandi n'abana, noneho bose baracyari batoya. Ari wa mugore usigaye wa mupfakazi ni mutoya afite imyaka mike, icyongeyeho asigaranye n'abana asigiwe bato, ise wapfuye azize kurwanira igihugu. Iyo niyo pointe yaje. Abana basizwe n'abase bagiye kurwanira igihugu, kandi base nabo ari abo bana bagasigarana na nyina ukiri muto, nawe ukiri muto washatse ukiri muto nk'uko mubizi, noneho agasigarana abandi bana. Igihugu cyacu twese turabizi, twarahombye tubura igihugu, igihugu tukacyitirwa ngo turagifite, ariko gisa nkaho tutagifite. Abantu bagahunga, abantu bagasenyerwa, abantu bakagira gute, bagakwira imishwaro kubera intambara yabaye, kubera intambara y'amoko, kubera ubutegetsi bubi buri mu gihugu. Hanyuma intambara noneho yamara kuba gutyo, babana rero basigaye, babana b'abapfakazi basizwe n'abagabo babo baguye ku rugamba, abo nibo nshaka kugira ngo tuganireho. Hariho abantu bafasha, ugasanga barafashe, ariko nanone n'ubufasha ntibugere no kuri babandi. Ugasanga wa mwana ariyo mu nkambi, ariyo hehe, cyangwa se ari ruguru, nanone ntagerwaho, ntazwi, ntamenyekane. Ugasanga umwana mutoya washatswe asigiwe abandi bana, umugabo wiwe aguye ku rugamba, kandi aguye ku rugamba azize iki? Azize gutabara igihugu. Ageze kugenda ari muto, ageze gusiga umugore we ari muto,
amusigiye n'abana. Njyewe mu by'ukuri numva ko ari umutwaro, dukwiriye kugira umutwaro. Abantu bari ino tukagira umutwaro, abantu bari hanze bose, abantu bari hanze y'igihugu, ndavuga n'abari muri Afurika. Si ukuvuga ngo abari hanze gusa nibo bafite ubushobozi, n'abari muri Afurika dukwiriye guhaguruka tugafasha abo bantu, tugafasha iyo miryango, tugafasha abo bapfakazi, tugafasha abo bana, kugira ngo babashe kugira gute, babashe kubona ubuzima bwiza, babashe kubaho neza. Ubuzima bwa none murabizi, abantu bose baranyazwe, nta bantu bakigira ibintu, ari abasigaye ruguru ntanga bafite, ukamusanga umuryango nta na nkoko ufite, n'abantu benshi bari mu nkambi ugasanga nta kintu na kimwe afite, ugasanga afite gusa abo bantu, afite abo bana bafakaye, bafite n'abuzukuru biwe, nawe wenyine nta kintu afite kubera intambara. Rero nkavuga mwokagira Imana, nimugire uwo mutima wo gufasha izo mfubyi n'abapfakazi. Umwana afushije ise ari ku rugamba arwanira igihugu. Twebwe ntitwabonye iyo chance yo kuvuga ngo tugire gute, kuvuga ngo tujye gutabara igihugu. Turi inyuma y'igihugu, kandi noneho Imana itugiriye iradufashije, dufite possibility, dufite ubushobozi bworengereje babana, bworengereje wa muryango izuba, bwofashije wa mwana akaja ku ishuri, bwofashije wa mupfakazi wasigaranye babana akabagurira isuka, akazabagurira n'akawunga akarya, nakabakorera n'amata. Ariko ibyo ngibyo ugasanga hari abantu batazwi, basa nkaho batanazwi. Uhuye n'icyo kibazo adafite umuntu wiwe, adafite umuntu hanze, cyangwa se adafite umuntu wiwe ushoboye, ufite akantu yomurusha, basi akaba apfiriyemo neza, akabagendeyemo, agahora muri bwa buzima bubi, babana bagahora nabi, bakarwara bwaki, bakabura amata, bakabura ibyo kurya. Turahangaha twese, turahangaha mwokagira Imana, mwe dufite ubushobozi bwo kurengereza wa mwana izuba, bwo kumubesha akiga amashuri aho ari, yaba ari muri Kenya, yaba ari muri Uganda, yaba ari i Burundi, akiga ari mu nkambi, cyangwa se bari mu Rwanda. Abantu turi hanze, simvuga gusa aba diaspora, ndavuga n'abari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda. Hariho abantu bafite possibility, kandi gufasha uwo muryango ntabwo bisaba amafaranga menshi, ntabwo bifasha amafaranga menshi, never, ntabwo ni umutima, ntibisaba amafaranga menshi, ahubwo birasaba ubwitange. Nk'umuntu warwaniye igihugu, ugasanga ise w'abo bana yapfiriye igihugu, yaragiye baramurasa ku rugamba arapfa, kandi ugasanga yari umwana mutoya. Ugasanga yari umwana mutoya, yarafashe uwo mutwaro, akagira ubwo butwari bwo kuvuga ngo aje kurwana. Niyenda abakuru, ntabwo ari ngo niyenda abakuru barahunze igihugu, bakagihunga, batarabonye batarabonye uwo mutima wo kuvuga ngo bagende baze gufata intwaro barwanira igihugu. Noneho twamara kugera ino dufite ubushobozi, babandi ndavuga abantu rero bataba bari mu gihugu, dufite ubushobozi twibuka abo bantu. Umutima wanjye urabimbwira, kandi ntabwo ari uburya. Hari abantu bazaza ngo Mutabazi ngo azavuga ibintu ngo adakora, simba mbikora, ni ngombwa ngo mbivugira ku mashusho media, mvuge ngo mfasha naka, never, ntacyo bimaze. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru niyo ibizi icyo umuntu akora. Muranumva?
imana yo mu ijuru dukora ibintu ngo twigaragaze hano ku isi, ngo twigaragaze ngo ngiye nkora iki, ngiye nkora iki, ngiye nkora iki, ariko imana yo mu ijuru niyo imenya icyo umuntu akora hamwe n'ubu wabikorera. Pointi yanjye rero ni ukuvuga ngo twibuke abo bantu bagiye bahura n'ibibazo, bapfuye bazira kurwanira igihugu. Natwe turi hano noneho abapfakazi babo basigaye hamwe n'abana babo, iyo ngaruka ikabageraho, bakaza bakaja mu makambi bakabona ubuzima bubi. Turi hano twogiye tugira umuntu agafata umwana, umuntu agafata urugo, umuntu agafata urugo rumwe, turi benshi cyane. Tuba dukoze umurimo ukomeye, tuba dukoze umurimo mwiza, tuba dukoze umurimo ushimwa n'Imana. Bibiliya itubwira ngo Imana ni umugabo w'abapfakazi, ikaba se w'imfubyi. Niba uzoba ufashije b'abana, uzoba ufashije abana b'Imana 100%. Ibyo ni ibyanditswe byera bivuga imfubyi n'abana b'Imana, ise n'Imana. Ngo ndi se w'imfubyi nkaba umugabo w'abapfakazi. Haleluya. Rero tugira uwo mutima w'impuhwe, tugira uwo mutima w'ishaka, kugira ngo tubashe kugira gute kwibuka abacu bari hariya, ziriya mfubyi ziri hariya, bari abapfakazi bari hariya. Usanga umwana mutoya w'imyaka 19, 20, 23, 24, around there, yarapfakaye, ugasanga afite umwana n'umwana ufite abandi bana. Umugabo we yarapfiriye ku rugamba, ariko tukaza tugaceceka kuri amaporoje yawe gusa, nta kandi kantu n'akamwe wawe utekereza. No, tukwiriye gutekereza, tugasubiza ibitekerezo inyuma, tugatekereza abacu bari hariya, tugatekereza abacu bafite ibibazo, tugatekereza abana b'imfubyi uko bariho none. Mu nkambi bariho benshi, za Nyakivara bariho, za Cyakatu bariho, i Burundi bariho, bagiye bahura n'ibyo bibazo. Ariko tukaba turi hano nk'abadiaspora. Ukaba wojana uza ugenda ukamarana amadolari 100 ukayamarira aho ngaho, ukayamarira muri resitora cyangwa ukayamarira ahantu hatoya, ahantu ujana umwana usoma umwana uyamara amadolari, wo muhaye amadolari 100 ku kwezi, akamugirira akamaro, akamutunga, kandi agatunga n'abana b'imfubyi, ugafasha na wa mupfakazi bakabaho neza. Tugira umutima w'ubumuntu, tugira uwo mutima w'ubumuntu, dutekereze ku bacu babuze ababo hariya, dutekereze kuri abo bantu, dutekereze kuri izo mfubyi, dutekereze kuri abo bapfakazi. Bapfiriye igihugu n'indwara. Ariko twagera ino tukaba duceceka gusa, tugaceceka. Hari n'ibindi bishobora kugira, hari ibyo ukora, simvuga ngo abantu bose bari, hari ibyo bakora, ariko hari abatagerwaho, n'ababana ntibagerwaho, hari abategerwaho ntibibagereho. Ufasha umwana ukamufasha, ugafata urugo rumwe ukavuga ati nje nzoza mbafasha, nzanyohereza amadolari 100 ku kwezi. Uzoba ukoze umurimo w'Imana, uzoba ukoze umurimo Imana ishima, uzoba ukoze umurimo w'indashikira. Bavandimwe, nimureke twibuke bari abantu ntabwo yishwe n'indwara gusa, yishwe no kuvuga ngo agira ishaka, aravuga ngo reka gende. Yaraturuse, araturuta, aravuga ngo reka gende aje gutabara igihugu. Ashitse murazumva namwe, ntiyabona amahirwe yo kubaho, ariko azira gutabara igihugu cyanje, igihugu cyawe, igihugu cyacu. None kuri none mwokagira Imana,
nimugire uwo mutima w'impuhwe ubazemo, Imana iwubashiremo, Imana iwubashiremo. Ntabwo ari njyewe ndi speaker. Imana iwubashiremo, Imana iwubumvise, Imana iwubaheze uwo mutima w'impuhwe, Imana ibaha uwo mutima wo gufasha, Imana ibaha uwo mutima w'ishyaka yo gufasha abo bantu bafite ibibazo. Sanga umwana afite abandi bana bangahe, ugasanga mu rugo rwabo nta kintu na kimwe bafite, habe n'inkoko ntayo batunze, ihene ntayo bafite. Ariko turi hino twebwe twagiriwe amahirwe, ukaza hehe, uri mu Rwanda ufite akazi keza, ugifata amadolari 50 nawe ukamwoherereza. Twese uko turi hano tugize ngo tubibuke, ntabwo turi bakeya. Usanga bari abantu nabo babayeho neza. Imana ikazanabitwitura. Ntabwo uba ukoreye gusa umuryango, ntabwo uba ukoreye igihugu gusa, n'Imana irabikwitura yuko ubufashije imfubyi n'abapfakazi. Bavandimwe, mureke tugire uwo mutima w'urukundo. Umuntu wese ubaze, nimba utanamuzi ugerageze kubaza, ubaza abandi bari hajya ati munshake umuntu woba waragize gute, wari warahuye n'iki kibazo, uri aho ngaho ufite abana cyangwa se umeze gutya, basoma ukubwira. Utarinze witaye ngo dufane iki ngiki, ngo dufane iki ngiki. Oya, kora neza wigendere. Gukora neza bavandimwe, gukora neza iyo ukoze neza ntabwo biza bihekera aho ngaho. Ukora neza ukayitura, ukora neza ukazobisanga imbere. N'ababandi iyo bariye ukabona arariye, ukabona aranyoye, aguriye umwana amata, ntazabura yagiye kuryama ntabura gusenga ngo wibuke naka. Ntabwo ashobora kubibura. Ugasanga bagusabiye imigisha, ko baragusabira, n'Imana yo mu ijuru ye ikabikwibukira. Bavandimwe, mureke dukore. Iki gihe nicyo cyo gukora. Ntabwo Imana yatuzanye aha ngaha gusa ngo tugire gutya, ngo twiyiteho gusa twebwe twenyine. Iki ni igihe Imana yatuzaniye, ni igihe cyo gukora, ukaza wibuka n'abandi, ntiwiyiteho wowe wenyine gusa. Ntiwiyiteho wowe wenyine, ukareba n'abandi bari hariya. Bavandimwe, izo bintu benshi iyo babonye audio yanjye nkunda kwivuga nka audio ya kabiri ngiye gutuma cyangwa ngiye gukora. Hari abenshi bavuga ngo Mutabazi wowe uvuga ibintu adakora ibiki n'ibiki, bakavuga amagambo menshi. Ariko amagambo ntabwo dukora ibintu ntabwo dukora ibintu ngo tumenyekane hano kwisi, ngo tuba tuvuga ngo ngiye nkora ibi ngibi. Ibyo ni abafarisayo babikora. Ukora neza ukigendera. Nigeze kugenda ahantu, mureke mbaheze testimony. Nigeze kugenda ahantu, icyo gihe twari Edmonton. Nari muri province ya Alberta, muri city ya Edmonton, ari muri Canada. Nari muri iyo province mvuze ya Alberta. Hanyuma ngenda ku isoko ino bahahira mu supermarket, Walmart. None dushitse mbona umugabo umwe arambwira, nari mvuye mu modoka ati kuraje aho yatindiye guhaha hariya muri Walmart, wowe n'uyu. Arambwira hariho n'umugore w'umukongomani ati wowe n'uyu nimunkurikire. Turamukurikira. Utumare kugera muri superstore ya Walmart,
aratubwira ngo uno mugore we ntiyumvaga n'icyo aravuga ngo mutore ibintu uno munsi ndabahahira, mutore ibintu mwese ko muri babiri, mutore ibintu mushaka, mutore ibintu mushaka. Kwibaza ati se uyu muntu noneho ni iki? Nababwiye ngo mutore ibintu mushaka guhaha uno munsi ndabahahira. Hari umugabo n'umwe bizamubona gukizamubona, hari umugabo w'ibyanwa, umugabo w'umuzungu muremure ufite ibyanwa, ufite nuko dufashe kati ibingibi abantu bahahiramo, wa mugore nawe ndamubwiye afashe ikiwe, tutoye ibintu wumva ushaka, ibintu wumva ushaka, ukavuga tise mwarangiye nimutore ibintu mushaka. Noneho akabigira umuntu atora, ukaza kumva ati se uyu muntu noneho senti biba byinshi, noneho mukagira Imana kabiri wacu ati reka turekere ibyo. Ati no, nababwiye ngo mutore ibyo mwarangije, nimurangiza mumbwira. We akaguma akizungurukira, akazunguruka gutya, akarura gutya, akaja aha, urabizi ubona mate nini, akazunguruka, ukabona kandi atugezeho, mugejeje, nimurangiza mumbwire. None wa mkongomani aravuze ati njewe ndahahira niko na muyomba yangu, yeye ni mgonjwa na mimi nitakamata chakula yake, na inapasha kumkamata vitu nimpelekee. Arafata yuzuza kati, kandi bya kati byo muri Walmart bari binini, aruzuza, gafata karto y'inkoko, gafata karto y'iko, gafata karto ibintu byose ushaka guhaha. Mamare ati turarangije, araza yishuye 990 simpanyibuka